Dobro jutro, Malkovski dnevnici. Pričala sam neki dan sa frendom o školjkama i on nije ni znao, ali zapravo ista je analogija, povezuje to s odnosom, kako školjke, svi smo u ribama sad, Merkur je jučer prešao preko Saturna, ide sjevernom čvoru i Neptunu i onak neke se kuha, svi mi osjećamo nešto, će se novo rodit, 10. Dok se to ne desi, imamo to još jedno mjesec do dva da izletimo van, hoćemo napraviti neke novo, školjkaka, krađa, biser, kaj trebaju godine i kaj god uleti u školjku, komadić, nekakve prašine, pijeska, sve što ju može povrijediti i ozlijediti. Ona odmah optače sa tom sluzavom tvari, sedefastom, i od toga što je bila potencijalna povreda, ona napravi biser. I sad kaže on, ja bih htio da bar mogu biti 6 mjeseci u vezi prije nego što se taj odnos konzumira, da tu postoji nekakav zdravi temelj, da znamo zapravo da to može ići u još bolje. I ista je stvar, sve ono što nas može povrijediti, mi optačemo onim materijalom od kojeg smo mi unutra napravljeni. I onda kad povredu počnemo tretirati sa ljubavlju prema sebi, damo si strpljenja, damo onda svima drugima strpljenja i vremena i nježnosti i ljubavi. Mislim, to što je ušlo u naš život, možda je dobro, možda se nama čini da nije, ali mi smo to optočili ljubavlju. I na taj način nastanu dobre stvari, dobri odnosi, jer biser je neuništiv u konačnici i on će trajati zauvijek. Bitno je samo da znamo da je on napravljen od istog onog materijala od kojeg smo mi napravljeni. I svi naši odnosi reflektiraju ono što smo mi dali sami sebi, pogotovo onda kad nas je najviše boljelo. Budite si dobri.